radiokomunikacijama, da može doći do istakanja elektrodistributivnih sistema, jer te struje u stvari na električnih čestica stvaraju dodatne napone u dalekovodima, tako i da dalekovod jednostavno zbog povećanog napona osigurači po značinu navoda tako odskaču i nastupa nekorak. To se desilo, ja mislim, 98. godina, tako sigurno koja godina u pitanju, u Quebecu, kada nije bilo struje nekoliko 9 kakvih izgleda struje, totalno iz neobjašnjivih razloga, tek pažljivije analize su pokazale da se to desilo upravo zbog te eksplozije. Ne treba očekivati bilo kakve ozbiljnije posljedice od tih eksplozija. Predikcije, predviđene, dakle, pokazuju da će ovaj 24. ciklus slučajeva aktivnosti biti slabiji od prethodnog 23. Jer ne treba zaboraviti da smo mi, iako smo počeli polako da ulazimo u taj maksimum slučaja aktivnosti, imali vrlo nizak nivo slučaja aktivnosti sve do pre godinu dana. Nije bilo nijedne izgleda. Tek od pre godinu dana su počeli značajno da se pojavljaju srede, tako da se predikte da ćemo 2013. početkom 2013. ući u taj maksimum slučaja aktivnosti, ali nivo slučaja aktivnosti će biti manji nego u prethodnom ciklu. Prethodni ciklu smo preživali takve pojave koje sam pomenuo, pa i ta iz krajem 19. veka i tako, to smo preživali. Ono što je Čeda pomenuo kao Maunderov minimum, takvih minimuma je bilo više, naime, pokazuje se da nizak nivo slučajeva aktivnosti, kada praktično nema svega, ili nivo jako nizak, za veći broj ciklusa, ne u toku jednog ciklusa, nego kad imate 4 ili 5 ciklusa za redom, gde niste imali, gde je nivo aktivnosti bio jako nizak, da se zbog toga nastupila mini ledena doba. Kako su to objašnjeni? Pa evo kako se objašnjava. Logično bi bilo da kada je aktivnost veća, znači kad imate veći broj svega, tako, logično bi bilo da je onda sunce hladnije i da na zemlji onda dospeva manja količina zračenja. Međutim, nije tako. Zašto? Zato što svaka svega je okružena sjajnim vakuama, to su znači oblasti povišene temperature, odakle se emituje više zračenja. Prema tome, ako imate manje svega, onda je manje tih vakuova i tada do zemlje dospeva manja količina sunčevog zračenja. Ako se to događa u periodima od recimo 70-80 godina, kada je sunčeva aktivnost jako niska, onda do zemlje dospeva manja količina zračenja i zbog toga nastupaju ta mini ledena. Dakle, u suštini, ne visok nivo sunčeve aktivnosti, nego nizak nivo sunčeve aktivnosti, ali u trajanju od nekoliko decenija može da dovede do takvih pojava kao što su recimo bila ta mini ledena doba, koja, da se razumemo, nisu značila da je čitava zemlja bila prekrivena ledom, pa je izumirao smesto, tako jednostavno u vreme tog Maunderovog minimuma zime su bile hladnije, leta su bila kraća, tako, ali to se naziva mini ledeni doba. Dakle, to je otprilike ono što je vezano za aktivnost sunca, ne postoji praktično nikakav pokazatelj i nikakve prognoze, odmah i to da kažem, dakle, prognoze o tome kakva će biti i da li će biti katastrofalan nivo aktivnosti sunca, su što čiste prethodne. Radi se o procesima koji imaju statističku prirodu, ne postoje nikakvi pouzdani pokazatelji da mi možemo da predvidimo kakva će aktivnost biti recimo kroz 5 ili 10 godina, mi samo možemo da nagađamo okvirno kako će se ono događati. Takve predikcije da će doći do toga da će po sunčeve aktivnosti zemlja biti spržena su totalno bezobrazne. Na suncu se za svakih 7 minuta događaju eksplozije. Nekada su ono veće, nekada su manje. 2003. godine, u vreme minimuma sunčeve aktivnosti,
najjača eksplozija kako se onda pravi. Tako vreme minimum. Pre 2 meseca ili 3, ne znam koliko je bilo, rečeno je da se pojavila, da se na suncu javila eksplozija koja je najjača za poslednjih 5 godina. Pa normalno kad sunce aktivnosti nikad nije ni bilo. Ali je ona znatno slabija od one koja se desila 2003. U tom smislu, dakle, nema bojazni da će nas takve eksplozije u vreme maksimuma sunčeve aktivnosti spršati. I sva ta naklapanja o tome da nam predstoji takva jedna kataklizma su potpuno bezobrazna. Ako nema više pitanja, onda bismo mogli da završimo, još eventualno da se osvrnemo na neke priče koje je Čedan ovdje spomenuo, ta priča o Nibiru, dakle, postoji, Čedan nije pokazao tu sliku, ali postoji jedna čudarska slika gde se vidi 12 planeta i 10 planeta i sliku mi jednostavno ne znam šta ta slika uopšte znači. Ono što je tu interesantno, ta Nibiru koja bi imala tu eliptičnu putanju i ona bi došla u oblak između Jupitera i Marsa, tako da kada je najbliža Zemlji. Ono što od dokaza Nibiru ne postoji, takvo telo, tih dimenzija bilo bi viđeno još pre 2-3 godine da postoji, ali tako volim okom bi ono moglo da se vidi pre nego što dospe u tu najbližu tačku. Najbližu tačku Zemlje. Dakle, Nibiru ne postoji, nema nikakvih dokaza da takva planeta postoji, pa u tom smislu ne možete očekivati nikakva opasnost. Što se tiče perturbacije ostalog oblača, o kojem je Čedan govorio, s obzirom da Sunce osciluje oko galaktične ravni, a to znači da s obzirom da se gustina zvezda u galaksiji najveća upravo u toj galaktijskoj ravni. Kada se Zemlja Sunce sistem približava galaktičkoj ravni, onda sve te zvezde jače deluju nego kad je Sunce mnogo dalje od galaktike. Kada one jače deluju na Sunce sistem, onda je moguća ta situacija da one i kometama koje praktično imaju jako slabo svijeću u oblaku, dakle kada se zaostavaju nekakve inicijalne ubrzanja i postoji mogućnost da te komete neke od tih krenu i na Zemlji. Čedan je tu bio potpuno pravi, čak i da se to desi i da Sunce prođe, a ne prolazi 21. čak i da prođe, bit će potrebno na 1000 godina da jedna kometa koja dobije nekako inicijalno ubrzanje dođe u oblak Zemlje. Dakle, da pređe to rastojanje od 150.000 astronomskih godina. Dakle, priča o tome da nakon tog prolaska će doći do pada kometa na Zemlju nema mnogo osnova, s obzirom da je tim kometama potrebno nekoliko hiljada godina, čak i kad bi to desilo nekoliko hiljada godina da dođu u oblak Zemlje. I s druge strane, ja sam pre neki dan gledao, postoji neki sajt Ezoterija i tamo je upravo ta najava Smaka sveta 21. decembra. Interesantna stvar, oni navode da će 21. decembra biti povraćenje Sunca. Bez ikakvih osnova povraćenje Sunca, jedno povraćenje Sunca će se desiti u 30. novembra. I neki ljudi budu rečeno vidjeli iz naših krajeva. Dakle, nikakvog povraćenja nema 21. decembra, ali se ono zgodno uklapa u tu priču o Smaku sveta i jednostavno iza toga, kažem, stoji veliki novac kao što je geneten obrnuo velike pare pričajući o poseti vanzemaljaka i tako on se obogatio, a svi ostali lakovođi su verovali u njegovu priču i u njegovu argumentaciju. U predavanju koje sam ja održao pre